Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja umxeyr hatın bernama rojava civake disa çen mijar ji mijarên ji nav civake de me bijart da ku em serê xeber bidin vê heftê mêvanê me di alimên hêja em ê buwan ra li ser pîrozbahiyên sersalê ku tên temaşavanên hêja ku ji kültura me ji em bêjin ji dînê me ji urf û adetê me dûr lêbelê di nav civaka me da jî wek civaka Ewropayî wek civaka xerbî têne pîrozkirin û em bêjin di ser salê da bilêtê piyangoyê têne stendin û hinek xerabiyên din. Em dixwazin servana qismekî xeber bidin. Mêvanê me endamê İttihadul Ulema Mele Wahdeddîn Qaya Seyda me bixêr hatin ser şever hatin. Xwedê ji we razî be rehma Xwedê lê û avê û serokê Komeleya Stêrika Kesk Mela Yahya Öger hûn jî bixêr hatin. Xwedê li we bî mala we ava. Arastî hêlek di ser ew ê de em ê xeber bidin ser İslamî va dînî va ev adet û kültura ku ji xerbê tê ber bal Müslümana va lêbelê ti parastin ti em bêjin maneekî ku meriv xujê muhafaze bike topluma me civaka me nakeve wê reaksiyonê tiştê ku ji Ewropa tê tiştê ku ji xerbê tê wek ji hêla dînî va ji hêla urf û adet va ti pirskirêkek ti sorunek ti nebe jî wisa ser xwe qebûl dike ji hêlek em ê awalê binhêrin ji hêla din jî ev xerabiyê di nav civakê da li gor nêrîna min bi pirayî ji ew asîmîlasyona ku ji teref xerbê ve tê bi bal me va ji wê peyda dibe ji wê derd tê û ser salê em ê xeber bidin înşallah Seydam. Vêga tamamê ekrana yani qismekî jê xarij wek ekranên me înşallah em ji wê der berîne pirê ekrana niha di ser reklaman da di ser dîziyan da di ser filman da ji civakê re wek em bêjin ji bo sersalê ji bo haziriya sersalê ji bo xelatan hediyan û bilêtan wiha hazirîkî dikin û civatê xweş didin nîşandan pêşî em ser vê xeber bidin di civakê de ji bo sersalê ev haziriya sersalê çawa ye li gorî dînê me li gorî fiqhê. Elhamdülillahi Rabbil alemin vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ev sersala ku welatê me di serê salê da miladî da tê ew kirin ne li gorî İslamê ye li gorî ku file dibêjin divên wîladeta Hezretî İsa ala nebîne ve aleyhissalatu vesselam wîladeta wî ye tevî ku divên wîladeta wî ye jî ihtilaf nevan bi xwe de jî heye hin divên bîst û çara ye bîst û şeş e hin divên yekê me heye divê da ihtilafkî zêde heye û piştî ji xêrî wî qasî jî ji bo ku em Müslümanin Xudaya Alemê Celle ve Ala izin nadin ku em mutabaata wan filla bikin. Yani Xuda Celle ve Ala estaizu billah ya eyyühellezine amenu gel ya ehli imani la tettehidul yehude ve nasara evliya eri tu tiştek ne limêj ne rojî ne hac ne zekat weka dostaniya rengî insan de naxerastî dostê me ancak Xwedê û Resûlê Xwedê û ehlê îmanê ne. Înca divir da Xwe Teala divê ya gelî ehlê îmanê la tettehidul yehude divê mümina gelî mümina demekî bi navê îmanê gazî me dike haye wej biheve umumî yani tamamê mümina ihlasî ne ihlasî wan ya la tettehizû negirin el yehude ve nasara evliya Yehudiya jî fillej nekin dost xwe ra demek divir da بعضهم أولياء وبعدين أو دوسي هفدونه يعني فلا دوسي فلانة يهودي دوسي يهوديانة أو بخجي ناكن على كل حال قلتنا إذا كان العدو محمدا فنحن متحدان زمانك دجمن محمد أم يكن فقد دجمنايا إسلام دا يكن ولكن حقيقة حال دا أو بخجي ناكن يعني يجب يقاسي إنسان مؤمن
كمالو هر بالنيار خدا ربه دوست خدا ما بغضبه خداش غضب خما مسلمانا وتماشوان مجي محافظه بك آمين آمين إذا بشتيكو إجبوي قاسي حدود أمتي دانا يعني حدود خدا جل وعلا مرة داية هنك تماشوان ما أكو ذكرن دشم بليت هذا السين لو جرد فين بليت سرسال بين ملي بيانجو سانكي وقت دولة حلال كربه أبوه ملي قلنا ملي سانكي دولة حلال كده ما بمليتي حلال نابه لجبهجي من سبيب الود كيما بيلا جزبان قصيدة من أمريكا قلت شما أمجا سنية بنا رساتيورسن بتركيم جرقو خجم نيه نو مش مو حرام ديلمي قمار ديلمي ملي قمار ديلمي خجم ما دولة سر بس مني حرام وصل ميريكش خوش دقيق وقت كوفيجا كهما كلها من ملتي بيوز دولة حلال كذا دقيق حلالها حلوكي نبي بيويا يعني قمار يعني نبي ملي قمار يعني جاجوي قاسي مسلمان قدر نخافن لكن بليت مليت أنا كرن وعفو بكن تعبير نخوة جهية هند دبي أزي بكرم أزي بيجامية شيكم جمرة در كبا يك دبي أزي هم آلي كاريا فقيلة بكم يك دبي نظام أزي هم بيج شيكم تبع عراقي دسميج بقي دسميج شي دبي مرو عراقي ياخذ عفو بكم مرو رابع ب دوري حضورة حاضرة مسلمانة كدية بمجزي دسميج بقي شي دبي يعني شكي منفور يعني انسان نفرت كان نلاقي شخصية انسان مسلمان قرابة بأزي بحرام يرام حلالك لا ممكن يعني جا قمار اجخو عقيبة قمار شيء خويايا ام قمار بازا وزيتي وان دبينن مالا وان واهلي وان وزاروكي وان كدنا شحالي كدنا بنا شدينا شاهد يسري وان خويايا ونجا مسلمان بشتيكو عادتي من نين ام مسلمانا قالك ام قطعيا نزيك نفن خدا جل وعلا وقتي وصف انسان منافق ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا تقالك جوان دمينك دوسانيا كافرات كان ان هذا وقتك مولك قومك خبروي كره كنا خو خارنو بخارنو لباس خو ومعامله خو تجارة وكمان كلنا أوه ومن يتولهم منكم فإنه منهم خدات به إيك جوات دوستانية وان كافر بك بفجوان إن جاجبوي قاسي إنسان مؤمن قطعيا وي كتابه هي سنته هي قطعيا بالري باطل داري خدا إذن ندا وناشا يعني بنابي مليتيبه بنابي دم اوزانه شد اوزانه شبا اوكي سرسالي عراق حلال جبك حلال نابه يعني بحلال كنا كسي حلال نابه افاني خانه خدا جل وعلا قطعي بايات قطعي حكم دكد يا ايها الذين امنوا تبيكوا بسيشار مرحله عراق حرام بيجي انما الخمر والميسر محقق عراق محقق بشبهه بيجمان تردد تيتونه عراق قمار والانصاب والاجزام بوت برستي او كيف فعل مع الهنا في بذكرن رجس من عمل الشيطان بيستناج عمل الشيطان فاجتنبوه شو خداد يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس مشرك نجسا ايمان رباني مكتوبه سد وشي السياده بيجا دبي قطعيا ايكو دو دوسانيا وان بك برابزان نبي ايمان يحرت هلكي كما زنت هي دولاد بيجا دبي انهم رجس وايات القران هنا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس انجح مسلمان دكاره بوان را معامله بك بقدر يكون مجبوري تجارتك بسبب يهند عمل ويدر امي بحثات ويا بكن بكلي تشتش غربي اوروبا اهل الكفر ورا امراد كن نينا نيرينا ما يعني نيرينا السيدة مصادقة خوازم السيدة وقتا كو انسان ها دنیای جا حضرت آدم حتى آنها دوین kültür alt kültür üst kültür avan heyi evan seda ayet koyan ya eyyühellezine amenu la te'khzu yahudiyen ve la nasraniyen yani nasrani ve yahudi nekin dosti koyan eva dostati evaya yani adeti vanji negrin ahlakı vanji negrin ana evan nenuye vakta ku peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke hat dünyayı لويجي يهودي هبون لويجي خريستيان هبون لويجي putperest هبون
jiboy İslamiyeti em avle divin la yani em reddikin tiştê nexweş em red dikin, adetê nexweş em red dikin, gelenekî wan, ürfê wan, adetê wan, ew tiştê ku ziddê dînê me nin, ew tiştê ku ziddê înancê me nin, em wana bi laê nef'î em red dikin, em dibin la ilahe, em ilahê we jî qebûl nakin, yani sadece ilah eva put tenê nenin. Fakat piştê ku Amerika hat keşkirin, yani kapitalizm ji ser dünyayê bu hegemanya kültüra wan jî hat firotan, hat Orta Doğu'ya kültüra wan jî hat firotan. Eva sersal em vayî çend roşun da em derbas bikin, salkê em xelas bikin. Eva ne salê Yahudiyayî ne Hristyanayî jî. Çünkü sêda jî got mesela Hristiyan divên 24 da İsa aleyhisselam yani hatiye na ew divên hatiye kuştin buya kurban ji boî me. Buya kurban eva yekî vî mehêda yekî salê da eva adet ki kapitalizme ye yani ne adeta Hristiyan jî qebûl nakin eva kapitalizm uza çerxekî şey kiriye li ser dünyayê bi vî çerxê hem ürfê xwe hem adetê xwe hem geleneğê xwe dünya sömürmüş dike. Sömürya sadece ne piyangoyu yani mesela Van Royan'da Van Şevan'da yek ahlak tamamen yozlaşmıştık. Yani ahlak namine bi dansu, bi disko, bi eğlence, bi zevk-u sefa ahlak yozlaştırmıştık ve ahlaktına, aramada ahlaktına. Diyor, tişte haram yani emek. Emeğe insan sömürmüştük. Sadece vi meydanına, sadece vi royuna yani piyango, şans oyunu, talih oyunu, geçti kıyvan salida, handre salida zaten beladıkın. Fakat Lviv mehida daha ziyade. Daha ziyade reklama bir çekirin. Yekci emluvan dinerin adeti ku empoza medikin yani empoza doğu edikin, empoza İslam edikin. Jibo emfiyat edin yani vi salim helu çubike helu tefekkür bike çünkü zarara vakta ku sal ser emrime derbaz bu vakta ku empari ki yaşlanmış bu gerek helu pariki tefekkür bike yani eva kutlamış bu içiye yani emsal ki daha buna ihtiyaç emsal ki daha neze kaliterin emsal ki daha takat dikevin jiboy Amerika Müslüman jivan adeta göre halas bebe eva ne adeti İslamiye adeti kurmanca jine neseyda. Çünkü sersali kurmanca çardı bir meheda. Çarda roşun da. Çarda roşun da kutlanmış. Yani adeti kurmanca jinin eva ne jiboy kurmanca ne jiboy Müslümana eva tamamıyla kapitalizm sistemi musabiyecin kapitalizmse dayatma uye beviya hakikaten hem ginceme hem civateme hem haniyeme hem malama xarabkın gene meruk var muhafaza bike. Meli. Seydan divan roja da o Seyda ji kerem kir ne bitene ser salê da roje din jî hene wek roje diya roje bava roje mamosteya roje em bêjin hezkiroxê hev wiha roja çêkirine îcat kirine û milletê bi reklama û bi goya bi hinek kampanyaya işte me fiyetê xwe daxist me hinek kampanya ji wer çêkir di duya bikirin êsisiya ji me wek wiha ku milletê cezb dikin û dike milletê jî dixin teşvîqî xercemeyê dikin, teşvîqî îsrafê dikin û ticaretê dikin. Çend di sê roberê kargokî me xwestibû ji me re gereb hatina me dî kargo nehat dirêj bû yani gere zû hatibûna me taqîb kir di şûbeyê de sekiniyê wê der nayê em di ekrana da dinêrin divê hatine berderê we û winel malê bûne û gêrî vegeriyeye em yaqînin ku nehatine malê jî ez şûm min xeber da bi şobêra ji min re divê kargoya me nehatiye hême nedayek ew kesê ku wê bela bike jî me xistiye sirê çima çendê hanê Amerika devletên xerbî digotin Black Friday yani Qara Cuma îna reş ji vê wekî di heftî sê heftî berê belkî mehkî jî heye navê danîne îna reş salê carekî duwê rojê da goya kampanya çê dikin û millet bi awayekî müthiş duwan ewa da îsrafê dike Türkiye jî ji bo ku em tedî îna reş
جبو مسلمانا نخوش چه بو و هنک وان رخنه کر الاشتری کر جد گوتن افسانه جمعه جره گوتن افسانه جمعه جبروی مهکی بری بو او هیجی اوان قارگوی کو وان سپارشی کو وان دانه هیجی وان بلاد کن یعنی قارگویا دا kilitlenme heye. Subhanallah. Deme dava jibir biya. بله. فقيه جي مكتب جي سنبول خستمون قارگوی و هاتمون و نهاتن. زي مرة مساج هات بواتيه. مرة وشو من خورد حبشياندن. بله. شون هاتن قلتم والله الور بيا يمقولوا تبغى يلو سير وش ما هاتل بتشتك بله ناكن قو بيلك بنا ما ناخذ بالمخاطب وان را افياج بيتس دروجي وهذا ملت بعوايه كي عجيب برا خرجتك برجي تنن برتنن ارازتي بقريديا بقرتا وملتي وا تشويقي خرابيه ونباشيتكن اسرافيتكن سر سال دجوها انها کامپانیا شکرنه فیاتی خود داک خستنه گویا و ونی خلات بدن هفدو ونی او شویدا توم بالا شیب کن ونی مجبورن خلات بدن هفدو وها ملت تشویق اسرافیت کن سیدا همین شوال بی ام ملی پیانگو و اف شانسون لارینه اف کجوان را دبیجن تو لوتو بله خزان کدوم یکادن هی جرد من چه يكاد جهيات. اسولام 35 حب انا بدست دولت وان تشتاتين ليستكن 35 حب يعني لوتو هي توتو هي بيانغو هي قازنا ادعاء هي يعني 35 حب دالي وان هنن انا بدست دولت ليستكن رقم ما بيتشيده به بله 35 وانا هون تماما حرام الاسلام ده وانسان مسلماش خو قاعد نيجي تشتي وهن نبه ما دام خد يا ايها الذين امنوا انا هنا قاعد القران يا ايها الناس قال انسان عمومي قاعد جارنا يا بني ادم يا اولاد ادم جارنا بدا وقت زلد يا ايها الذين امنوا من اراد بيشه قال قطعيا ام نيجي يبان اشان نبن يعني دبي ومن يتولها منكم فانه منهم كيجوا دوسانيا وان بكد وجوان حكم يدوا حكم وان تاليكي برمزن بدايه يعني حال بكي يعني قطعيا وانا هاي نبن دوست مرة قرآن رجال تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود تيببن يا محمد صلى الله عليه وسلم أن شدتين يا أهل إيمان يهودين والذين أشركوا مشركشي يعني عول يهودين هي مشركين مشرك تبيكوا مشرك فين قليتات ديا ولا تجدن أقربهم مودة للذين قالوا إننا نصارى فلا باشي هنجي بشداتين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون كشو بابازا وأنها واقع حقيقي بينها نجوان بدقرن بالإيمان با شو إستاتستيك جانا إثبات دكن كو يهودي مسلمان نابن إيوان كفران عنادية جبري هرشتي ممكن شنوش ببا فاتحة كدخونه وقت قسم دعاء فاتحة كدوي اهدنا الصراط المستقيم يا ربي تمس ثابت به لسر يا راس يا ربي هداية ما زيد بكي صراط الذين أنعمت عليهم وانك نعمة لوان كديا آيات القرآن هي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ربي البي بيغمبرة صديقة وشهيدة وصالحة فيه أم فيش خديد خازن دوي غير المغضوب عليهم يا ربي وملعونة غزوا أخوان كنا وان يهوديات ما نقر نجوان أم جوية هان إسرائيلي هنا آنها السر عدي قفت نكي هبه تليان تدايه میره گوسر دم عسیاد من بحر دل هف کجی سب تليان تدايه چما وها گوتیه چونکی دوی وان زرار دانه بحری حتی شیلو کنه ایش کنه بحری حتی سرمان هف کتیه یعنی فتنه سری عدي دنا يهودي هندكن بقاسي فلاتوننا بقاسي مسلمانشوننا اینجا تمام پلان او کنه ایوان دسیسه و شیطانی و وقت پیامبر مده حتی ایرو دوام دکن و هنگ انسان جی تین اوین وان او بلان ودسيك تشيد كان ومسلمان بيد خابن رسول الله ولا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبلا بشبل هنا امتي او بريوا هنا بهوس زراعك بزراعه هنا اكوان بين بيرش كون هرن صحابي يا قال يهودا والنصارى يا رسول الله يهودي فلانه يا رسول الله لكي تمام دمكي متابعتها في الله يهوديه انا دوين موضه
به نام مداتیه. یک لباس خود که یک پانتور خود که یک قایش خود که یک هدی حتی رسول الله دبی حتی لو دخلوا في جحر الدبين هرن قلقا قمقم وكيجي قمقم حيوان که هي هوني هرن خدي راجي كن يعني اوقاس حيوان که بقى قمقم که مثلا هي النوع عربه ما نديت يدب سيوسا باريس قمقم که مثلا هنكي دبي هرن خطيخه ويقول كيجي هوني هرن خطيخني يعني مسلمان پر مراقب كن على عجبا وان اكشوا كنا يعني تلخورتي من هيري بورخ وكا وان كن بورخ تراش وكا عملي قان تراش بيجرا تبين هرا كشكي من هيري خو خما كوان يعني اوان هان هيدي خبي علي وحما حبكي انسان مسلمان نلاقي بيد سوا الحمد لله كل ترك ما هي وبشمرها بالشرف وافتخار ما يعني احتياجها مش كل ترك كافراتنا هي الولاد يقولوا مام يعني مديت يعني الورد عيدك ما بيروز نذكرن يعني عيد رمضان عيد قرباني ام شون جمعيه قلت عيد ما نذكرن يعني الكيلة ده حتى هاتون وقت الكيلة من روحلات هامبورغي الويد الكيلة هاتون ويدر يأكلون هاتون الجزاء مخصوص عربي مرة مسلمان شما هاتنا البيجا عيد ديا بوليس هاتو جزاء نبتي قوش بوي شوية وكذا قلت شما وانا ريش خال كذا هاتو نجي جزاء وجي شخوصا أوكن يعني كيني وام مسلمان رهنا ناخذن هاف بجبن لجيكي شالاكي شو يا مسلمان رو عيد بدس هاف دقن قناة عيد ده يعني حسابي والنايا الولايات ما سرسال واواك فرمي تعطيله شو تمام كرومي فرمي تنقرتن يعني افجي ددني شاندان كو دولت جي بزينيتا خو باخلاق خو خوشبهانديه دولت غربي انجام و سونج خوشبهاندنا اهل غربي يرو دجواكي ده تديتن يعني علي جواكي ده مالباتی و عائله و وکسیدا کرم کر گنجه ما نسلینو به تباهی خود دشبهین اوروپا و حضور سوزی و نخوشی ناو ملتجی جوی درته لگور قناعتم انا از ویا بیجم يعني باشي وخرابي بهابيل وقابيل باشته كريا حتى قيامت يدوم بك يعني تشتي خرابي هر دائم او خودی وی درکبه یا یهودی چه دبه یا نصرانی چه دبه یا فلای چه دبه یعنی جرا خودی کی چه دبه حتی قیامت جی خرابی چه دبه باشی چه دبه حرب که هيا يعني حرب خرابی و باشی حتی قیامت دوام دیگه وقتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمکه بو لوان دراجی توپلم مکه جی نپر باش بو مثلا قمار باوانجی هبو عراقي باوان جهبو ظلم باوان جهبو فحشيات باوان جهبو حتى مثلا أستاذ دفن زنگين ايوان ميسرة تدي آيات دفن قمار اصلا ميسرة سيدا دفن او دفن سرجيه دكن يعني 25 حب 27 حب انسان توب دبه جوخار دفن كي دستينن دفن كي borç destinin بالا دكن ده حب اوقاتينن پای سر ناوی وان دویسن سه حب اوقا او دخوینن بوش دبینه و داوین او سه حب بوش جکیر درکت بری دوا او ده حتی بفیاج دکن دوین قمار دلیزن ددن اوی yani karevi dedim fakir و فقراجی yani وقتا پیغمبر جوسا و عادت هانه هبون انا dedim اگو حرب کی هيا انا حرب نه به سلاح تنیه yani bu kültürce harp çeydi be, ekonomice harp çeydi be. Mesela İro dünya orta doğuyu ser petrol harp dike. Ser kültürü harp dike. Yani çünkü vakta ku kültüra meçhubu, vakta ku adete me derbaz be, vakta ku genceme ev tişte xiraf çeybekin zaten dibe esiri wan, dibe kole wan. Yani evan tamamilen harbeki mezene. Vi salih hane da dedim ben avleci go. Yani gelemedik belki tefekkür bike. يعني تفكر أوايا يعني جبوي مملكة خواه ما تشكر جبوي خلقي خواه ما تشكر جبوي ديني خواه ما تشكر جبوي مالاباتا خواه ما تشكر يعني خدمتها ما تشيبو قلنا ما تفكر بك إنساني كو فانتشتا بدا عمله مثلا أو إنساني كو قمار دلزا أو إنساني كو عراقي في دخواه يك دوي از زنگين بم جبوي زنگيني يعني أمك خرجناكه افور خرجناکه و از بریکا کور
ez pır zengin bim yek jiboy zengini van tişta dilize diya vakta ku dilize kayıp dike ve kayıp xwe telafi bikim mesela car ki dilize kumar dilize 1000 kat kayıp dike ve ka ez disa bilizim belki 1000 kayıp kazanç dikim disa dilize vakta ku kazanç bike ve müşahit ve pır kazanç bikim esasiya insanı ku ba hevali xwe be ba dosti xwe be tedi maruf لسر دوستی خواه تی حشر کرن یعنی benzemişi dosti خواه دبه dosti insan خراب به حوال insan خراب به insan جی خراب دبه دبه از toplum da dışlanmış nebim az buvan ra temaşa bikim az buvan ra biminin çara lvan tışda da devin ruhan tatmin heye yani xat tatmin dike mesela insanı ko Iraqi ve duha xat tatmin dike seyda insanı ko kumar dilize psikolojime xat tatmin dike yani pe şad be pe mutlu be yani xat tatmin dike fakat hatta anha tişte xarabi da ne saadet heye ne mutluluk heye ne başı heye vakta Peygamber aleyhissalatu vesselam vi ortam eddi vi durma han eddi Mekke'de da mesela jiboy Iraqi ve jiboy kumari ayet dahab ayet nazil buna evci hatta usad ve devin qadi taala nimet daye ve şükür bikin devin Peygamber aleyhissalatu vesselam vakta çüyen Medine ara sahaban da pariki kırgınlık çebiye hem jiboy Iraqi mesela Iraqi xwariye nimejda galet buye yaji usad ve devin sahabe ki kumar listiye kutan xwariye Hazreti Ömer pır ev dikir digo ya Resulallah ka yani jiboy viya em çi bikin jimer çözüm ki Xwedê Teala ayet ki awul şand ayet ku van tiştan da xirabî jî heye başî jî heye fakat xirabî zêdî başî wî ye hûn tiştekî dikin ka parî araştırmış bikin yani mesela insanê ku Iraqî ve dixwe ka lê binêre başî fayda wî heye ya tune ye fayda jî heye zarar jî heye paşê zaman derbas bû ayeta dudiya nazil bû got wexta ku hûn sarxoş bin nêzî nimêjê neçin êsesiya wexta ku ayet nazil bû ev ayet daha hakikaten ji bo me pir mühim e ya eyyühellezîne âmenû innemel hamru vel meysiru vel ensâbu vel ezlâmu rizqun min ameli'ş-şeytan yani meysere kumar içki yani içki ve hamr ile birana ile şarap na yani ev tişti ku insan pe serhoş dibe tişte hiçbirini fakat van tiştacı Xwedê Teala bi puta ifade dike yani aynı ayet handire ayeti da put cihane yani dijmer viyad veje put çıkan berbatın hun ibadeta puta bikin çıkan nexweşe çıkan zulme hun zulme xwe dikin hun Iraqî jî bixwin hun kumar jî bilîzin mina ku aynı ayet lüvida dertbe ya yani mina hevdünün mesela ayet gidin da Xwedê Teala dibe şeytan bivan tişta ara wedan neyartî çêdike hûn dibin neyarê hevdûn yani hakikaten jî mesela îro em temaşa dikin ev insanê ku kumar bilîze neyarê hevdûn çünkü kayıp perê xwe kayıp dike sermaye wexta çû dibe neyar sermaye tene naçe aile tere malbat tere örf tere adet tere gelenek tere inanç tere devlet tere yani van tişta giştik liser masa xumarê da bela dike yani perişan dike Iraqî jî minaviyaye yani ji van tişta merv heta dikare merv xwe muhafaza bike fakat eva ji ayet em viya jî dikarin bealiminin tedî tedrîcî hatiye van ayet da tedrîcî hatiye Hazreti Ayşe usta gotiye wexta ku Peygamber aleyhissalatu vesselam ayeta awilê da bigota kumar û Iraqî haram e derdorê wî de kes nedima evna tedrîcî hatine hêdî tabi tedrîcî civakê hîn kiriye pêşî yek jî eva ji bo tedavî jî aslında pir önemli ye yani mesela ana em li sahan da ev insanı ku madde narkotik kullanmış dike carki da ne kadar terk bike yani em dişinin nexweşxana doz
Yani nakaşkana doz yavaş yavaş bu şevi derbaz da becviyan van tışta. Yani van ayet jiboy tedavi aslında pır önemlinin. Aslında via duhazım insan eme. Yani seda khoji afı duhazım. Yani mesela visale hane da çuma em khadi fakir derna kevin. Ev jmerdahan ne şans ki mezene. خدي تعالى فقير دايما قلت يا خدي فقيري قدر كيفن هنا هرن جنتي خدي ديو بابي قدر كيفن هنا هرن جنتي خدي زاري قدر كيفن هنا هرن جنتي خدي دين ايمان قدر كيفن هنا هرن جنتي اوا شانس ki mezun خدي zaten daima karşılamış cennete yani avantajlı şans oyunu devin avantajlı kumar hatta ana kesi kazanç nekiriyor mesela az viyad duazım Google bir benefisinin bir bejin dünyayı da ev insanı ko şans oyunu listeye cira ikramiya mezun derket ya akıbet avan çeviye yani akıbete gıştıka perişaniye ya din büye çünkü peri zede diye ya aklı xarab kiriye ya ketiye deste mafyayı ya akraba bir düşmanı ya hanıma ko berdaya yani ev insanı ko be emek ev insanı ko be xudan kes kazanç kiriye buvan tışta da kesinlikle jera ne bir yar jera bir zukum jera bir dert jera bir kul yani jiboy bravya bizanıbın yani mebil piyango kiriye jimir derke ve ezebim zengin peki tüpü zengin tüyçü biki ev bir zengin çedike yani gelen merhum akıbet akıcı pari kişi vanajı düşünmüş mü be o visale haneda dedi Seyda uzanı devin vakta ku fi ayeti hanin nazil bu Medine'de herkes Iraki ev dikir. Rejant. Sahabe ki hat ba peygamber goya Resulallah eva ayet nazil biye o bamışı şarap hanin yani ezçi bikim. Bu peygamber aleyhissalatu vesselam şer goti ev tiş Hadi Teala ve xwarnavi haram kiriye. قلت يا رسول الله از بفروشم قلت يا فروتنا ويجي حرامه قلت يا رسول الله از بدم يهودي ونصراني از بدم غير مسلم قلت يا ايوانجي حرامه قلت يا از بفشرم بلا باب ببينه قلت يا اوجي حرامه حتى محدث وجاد دفن sokak Medine kıştık şarapun yani deryayı şarapun yani enviya baş bizanıbın melike mümin melike müslüman vakta ku Hadi Teala tişteki jer gotiye haram biraz yukarı fetva ne gere yani ciba da bilet iyse tavsiyem evayı biji ya Rabbi Allah istuvvet mina ashabe ama kalışınım davıcım ya Rabbim yılbaşı jibo yılbaşı me program çedik az program çedik ya Rabbim jibo rızata az program iptal dık Lüvi deri da zaten evime belliydi be ittikarama belliydi be yani hatta ana mesela bol çere Yahudiya dıkın hatta ana bol çere Hristiyan dıkın devin Yahudi usanın Hristiyan usanın ana şeytan yakwadık Yahudi yakwadık yani hatta Hazreti Musa aleyhisselam jiserevi jibune bela jibu İsa aleyhisselam jibune bela jibu peygamber jibune bela kavmeki belaya ev görev ve vazife kwadıkın vazife meci emdiye karşı van terkevin yani embejin ev tişte ku honjmer dibejin ne boşe ne jibu inancame ahlakame malbatame toplumame van tişte ne başın gire emji red bikin yani vakta ku emrad nekin mina evdünün yani farkmak beli خدا جو راضی به سیدا پیانگو من جبر کو من تأخیر نکریه مقداری و نزدم پره کی پر هید راستی دا بله جبر کو به گش سیدا و ده بلکی خوشوان رقمه بیجمر قبل کدن از بپرسن لو سر رقمه جی هناك لیکولینی چه بونه امنها لمکتبه جبو سیری پیشبرگه که yarışmak emçetkin mektebe da o jbo ko وها öğrenciye me talebe me jboan cazip be emnek halatan datinin dedi yani ömre ödülü hene o henek halatendin hene henek öğrenci jmer de bejin ben mamoste şu imzanın jmer dernay emjber ve nakevni yani per zede jinakevni arasti
جبر کو بجمرا درنی از پری خرج ناکم از 5 میلیون خو نادم کتاب بله الوی ام دنیرن یعنی جی کی وکا دیاربکرن بیجن آمده بلکی به 100,000 بلیت نفروتان و ام دوان روز سال پاشی داشت کم بنیرن تو بلیت که کیش درنه کتیش دیاربکره تروی آواجه هر سال دی ساجب 100,000 بلیت نفروتان 100,000 بلیت نفروتان یعنی فطرت انسان و او خرسا انسان قارشی مال دنیای و وکی کسیدا گو پرکی و های کو به خویدان به خبات وی ورد دسته یعنی انسان چما اوقا هوست کن خارشی مالی نفسی شیطان جی هر جی او کن فطرت انسان داشت خو میلاو که هی اما گرک او مانع کی که به ایمانی کی مانع سالم تنبه او چیه یعنی او چی به مانع مگو او چی به مانع جبه هوسی ولی کی سالم او تسلیم بونه او امر خدا بجیبینه او چی خدا منع کنه بترک بکه او به مانع هاد او که یعنی خواستنا حرامی را یعنی ج کت رابع بان اجتهانه بخوازه به از او دویجه امید دکه دوی او چکی باش داره ایج بوک پروپانداج پرتکرن دوی نصرالدین خوجه بیه گوتیه هاوین آویتیه گوله گوتیه یا تکتارسام ما یا کرو ما گول چواب کپچیکی دو بوه ماست تماما یعنی اوجی وها پروپاندا عمومی کتی کرن و تشویق وان پرتین کرن و دوی عددی مقدار کی پردن نشاندان انسان اوت کرد که هیجان الله لی اوقات مراد که کامیون کی پره کامیون کی پره لی به تونای نزدیکی به تونای ما خدای عالم شعورك بده مسلمان ایشون خوش نینه هر عالی بده هجوم کفر دین کردن وقتی که انسان قرآن و سنت باشین نبه و به عمل نکه و حوالتی انسان قنج نکه ترک انسان خراب نکه قطعیا زحمته یعنی اکوی خب الشاب برو پروپاگاندا کفر تکرن به هزارا به اطراف جامعه دا تشویق اسلامی تکرن و کدن یعنی ما از اکی اسلامی هوا هندگلیک داره بگن یا باسن یا اینکی اسلامی هوا او جی هندکن مقابلی جی خرابی تشویق کن و خراکرنش اخلاق شیطانه چیکرن آواکرن زحمته 20 انسان 20 روزا خانی کی چه دکن یک گده کی کبیر کی پیادان شوتن خراب کن راحته تخریبات راحته تعمیر زحمته میر امون که چیکن تعمیر بکن بله اینجا لازم من نگی لخو مقاتفن و حلال و حرام وقتی که گوشت نمرج حرام و اندی دعای مرج قبول نام يعني ارتباطنا بين خارن وبخارن ما او كده جهيه يعني عبادات جهيه ده بس سبب عباده خربونا عبادات شيء جاء على كل حال لا انا هذا او كده دوام ايات خذ على دي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه ده عراق قمار ده جهل يا ده جي ده الشيطان ارادت که دجمنایی او بکنه و بری هدف ندر خدنا ودا ويصدكم عن ذكر الله جبيل آينا خدا وبدور بكن خدا بلا خنينا ذكر خدا نكن عبادت خدا نكن امر خدا بجي نينا وعن الصلاة جل ميجي دنا الميج كل ميج بشعور بيكران قرآن ده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر محقق الميج بشعور بعبادتي ونبعادتي نبي باو كلمة الميج كنا أمجي الميج كن بلكي خدا أمر مكرية از عبد خدا ما از مجموع خدا عبادت بكم وقت بين يتبك أو الميج ويش خرابي الدفق عندن إن الصلاة محقق بشبهة بشك وبشبهة الميج تنهى عن الفحشاء والمنكر خد دوام آياتها قمار وعراقدة هل يداجي دبي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ما هو نتكناكن يعني بشتي خدا جل وعلا وهاد بيجاء وما شفنا نسرخه من قريك وقت بزامة كنت تكاد بدا
يعني حوالتها كافرات كزيدي منفع او كي ده عراق ده بخصوص يعني ده او كده بلكي انا كنت بجام آياتا كنت بعراق يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس سؤال عراق وأوكي وقت المرحلة دي ذاك عراق تحرم كرن سؤال عراق وقمرش تتي كرن بفجأة جناكي اسم كبير جناكي مزن هي اما ومنافع للناس منفعتها هنك انسان هي واي عراق دفروشك تكاردك اي قمر اللي زي جاك زياره ليد كبا انجي اكتك اما خد على درجه هي وجهها ناوك يعني دول ده بيشن او هدي وقت المرحله حرم كنا عراق كبرى مجو اون يعني باشي يعني فايده كده هي قوي يعني هي ايكو دفروشه فايده هي مالاويت كان ده يكتبوا ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وين يجي المجنه من سرخش حضرت علي رضي الله عنه الروايه من حضرت علي منطقيه قل يا ايها الكافرون خنديه وقت خنديه لا اعبد ما تعبدون اعبد ما تعبدون خشاشك لان عقل هاتش ترس ده نشاندان انا انساني که عرق بخورد وقت عقل سری درکد جی که تمیز و پاکش با بگو جی پیس و زمانی که عقل سری درکبه دنوا پیسی که ده رخ العادی ریش که دبی مسکو عنبره يعني تماما عقل هاد شيء ترستك يبوك ترستك تماما بعراقي اینجا آنها هم عقل هم عراق هم ويشتروجي كجرد من ويشتروجي اوان خورتي ما بهش كلنا عقل استنديه نكون تفكر بفنيانه القرآن دوام لي أفلا تعقلون أفلا يتدبرون شو تقع عقله هنا خبدين شو ما تفكرون تدبرون يعني تفهم كرين كو أوكي يعني خذ جل وعلا بجائك ولا بقر جديني خذي وروح باتيك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه كيجوا ديني خذ بقرة فسوف يأتي الله بقوم أي خذا قوم جد بينا يحبهم ويحبونه أو يجي خذا حزبك خذا جماعة حزبك وأنا هون يعني الجول أمر خذش بو حياة دكن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أهل إيمان من رأيكن حرمة كارم حرمة من رأيها والقرش كافرة بشدة وعزة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم دريا خدا دا خواد دكن جازن كروخا ناترسن نابين كي بيو ديم سري تكت ثاني مسلمان ماي قتي شريعه بيني بك حاكم تي حكم خذ بيني نقول خنا ده انسان يقوم في تساج وان ربيشن يعني وقت خبات كل خبات خدا جازن كروخا ناترسا ابشي واكل جا جوي قاسي خدا جل وعلا فضل خدا بدنا يسيبك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم على كل حال اگر تمام او كده وقت انسان ذكر خدا وجل ميجي باش كد عندي اوي خرابي هدي هرن قلبي انسان بده هنا او كمون لمبه ما بغاز يغي بيد خسن اول او دقوتن او دمارك بيود قلت حتى مرة فاقش نقرا حتى كيف مرة رشت وجهه بله هي بقولها هيدي رشت بقى حتى وجهتك نخوش بله تدي سيدا قفرا كاردكن بله زمان از بجم إنسان مثلا سيدا devin devlet 8 milyon yani beri 8 trilyon para dedi yani ikramiye mezin fakat ده قاطی ویا پره قزنشتی که 800 تریلیون پره قزنشتی که جویا دوین 245 تریلیون دیگه دولته قاسی 300 میلیون جی دیگه خلقی yani bela dikın او ikramiye bela dikın fakat kazancı mezin diğer listikini ev kazançtık yani zaten özelleştirmiş kırın puan özelleştirmiş kırın evce kazançtık yani leverada dedi sedacı go yani menfaat sadece ev insanı ko araki difroşe ev para kazançtık ev insanı ko kumar da listikin ev kazançtık ev dilize para kazanç nake yani ihtimal ki pırhındık hatta do mesela Türkiye'de kase 2 milyon zedetir ev tefrotan piyango hatiye frotan yani 7 milyona ihtimal ki dikeve ya nakeve ya
Bele. Yani evaj ihtimal ki pır mezene. Yani jibovi van tişte da bir kes xwe nexapîne bir ne bêje wala ji mir ew dikeve yani bilet derdikeve ihtimal ki milyonda bir. Bele. Milyonda bir. Tabi ava yek jî tedî ew dikin yani millet dikin hayalperest. Bele. Umut var. Ya merik haftaki değer belki mekji limal derna keve ji berdi televizyon derda keve dve kajmer derd keve ez o sabıkım ez be hayala yaşamıştı be insan da be hayalperest yani evaji tişte kırardı. Şeva ku derneji ev şahji hatta ku ev derdik hatta ku derdik keve da rudna hatta ku sonuca van bibine rudna ber televizyona be hayal ve umuda rudna yani. Seroki Yeşilay Hiva Şin Mehmet Aslan Baba dve Adana'yı Adana'yı Beli. Beli dve ev kesi ku Arak ve dixun yani ev sucu o kabahat nav civaki da jissadi hafte ihtimale ku suc bikin yani eko Arak ve dixun Beli جسدی هفته احتمالی که سوء که ناف سوژه که یا ترافیکی قضا در باز کن یا هر نیکی کلیخن یا هر ناف عائله خدا حضورسوزی درخن یعنی هر ده کس یک آرا خیبت خو هفت کس که ناف سوژه کی yani bu yani destekleme bazında dedi dve vakta ko İstanbul te bindeskirin Hazarun Esudu Bistan'da falan vakta te işgal kırın millet karşı teminen nahelen yani direnç göstermişti ki nahelen deven düşmanıma bigemiyan Irak uyuşturucu tinin bedava baladıkın dedin genca. O paşa İstanbul dikebe. İstanbul işgal dikin. Par Dünya Sağlık Örgütü evici açıklama çekir. Mesela evsadve deve cinayet kadına karşı şiddet İşte trafik kazası ve van tışta geçtik bağlantıyı bu Irak'ı behave hayi. Yani ev tışta ko aslında Xuda Teala jmer yasak kiriye hikmeti bir pırın gene merf hikmeti vacip bizanı be. Beli. Qabahat suc eko Irak ve naxunji ica cesedi si dikeve si. Yani de eko Irak ve dxun cesedi hafte ihtimali ki dikeve suc. Beli. Edinci tekevez cesedi siye yani dikatu niv zedetre kese ko Irak ve dxun yani şu xeyri veji de şeva yılbaşı kudvejin sersalê da devlet u Wezareta Karê Hundur İçişleri Bakanlığı ekstra hinek tedbirat istine. Yani vazifedar polisa dikati و ترافیکی دا و هناك دريدن دا يعني شخوا حتى شباب بخرب بمالي وبريس العدم خلينا بله وبله يعني خدمت عوان که شخوا ويا مسئله کدن افجد دنیشاندن کو دناو جواکی دا جی خرابیک نخوشیک مزن چه دبه yani evşe 1924 da Amerika'ya da jibo Irakiye kanun derdixin yani yasaklama kanuni derdixin fakat ne karın bugün mana ana emviya bejin yani devlet bira van tışta destek ve rake yani işe devlet bir piyango bira tinebe işe devlet bira Irakiye tinebe işe devlet bira milli piyango çeynebe çünkü devlet jiboy insan jiboy eğitima insan bira bakabete jiboy sağlık sıhhat bira bakabete jiboy gencime bira bakabetim yani göreva devlet vantıştanı yani devlet dedi vakta kuma başta kır seda gogo servi milli kelimesi aniye sanki buya meşru sanki buya halal yani evet işte ki ayıp ejmer hakikaten hatta van sala içki kırıbın milli içecek böyle servi milli hebu hovardalık züppelik af buyurun kırıbın milli damatlık milli çapkanlık o iroji devlet bir desteği da kumar kiriye milli sanki göreva devlete hem de devlet bir van işte desteği var ki yani hatta bir yasak ki çünkü devlet devlete adil devlete demokrat devlete jiboy halkı kadar kabete
گره تشتی کو ضرار جی انسان را چه به دولت به مانع ایوان تشتا. بله. خدا جو راضی به مهر نامبره کی منک بینا خوبدن پس را می دوام کن انشالله تباشان نیجا مساعده جبو نامبره. تماشاوان نیجا برنامه دومت قسمه داویه ده درباره سرسال پیروزباهیان سرسال دسه روژه دن ام خبر دن عادت و کلترک غربیه غیر مسلم غیر ام بیشن کو لازمه مسلمان جه دور بن عادت کوهایه بله دجواکا مده د توپلما مده د نام ملت مده جوها خودیتی لی تکرن بله دناب خبردان خود سیداین ما انک بحث کرن آراستی پر رکلام تکرن تشویق تکرن وک امبیجن جبو کملت هی زیدتر خودیتی لوان عادتا و وک پیانگو بلیتا و هنک آراستی عادتی کو یک دشبهن اهل کفری هنتی دا وک مثلا شوا ام بیژن سرساله سرجه کرنا شامی الوکا yani çünkü Hristiyan veya dininci yani evşe ve ki kamşat ida kurban sercih etkin evci duye şeveda çünkü kısmı ki milleti meci ve evdke listika tom balaydı bejin em bejin keseki enek topa davena jenek nava davena ve o dserda jevdura xalat girin yani avana adet yeko jweder tinin böyle Seydam ام ایک کلمه تماشا دکن قسمه کی مبری برنامه جگو آمدهی آخو حاضری آخو جبو سرساله وی کربن هنه ایکو وی بریتی وان جیبی وان ده بن هنه امی چی بیجن جوان را؟ بله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقت مکه مکرمه هجرت کت مدینه منور ده بحث المجاعید ده تاجی ده و حدیثه در بست به تی والوی داره دروجا اکتکن كيف تكن دبي افشي نوروز يجي مهرجانه دبي بناشنا دبي حكماء يقدمين المرأة كلنا تخصيص كلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوراكلن من دعي جورانا عيد رمضان عيد قربانه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرح او حديث ده عالم حديث خبر دبيك انسانك روجا نوروز يا مهرجانه او كي بينا كم هيك جبو حرمته وروجي كرابة بدأ دبيش دين ذلك جو حسابي يعني جاك مسلمان جي برا شامية شرجيكن فقبل سري صاردا شرجينكن يعني جمو مخالفته حتى ده عبادته خدا بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جاك وقت اب يهوديه جروا عاشوره قلنا قلت از من نهاجي بين بمخالفته روش که زیده اجباری وی یا روش که پشتی بگیرن جبه مخالفت ده عبادت بلا مخالفت یهودیات کردن بله دمج عرف عادت بعد اینجا مسلمان جی همه دمن تاثیر ده مانه باستم یا این پروپاگاندا که او جی قد نابجه قد تصور نا که کالک هول ولات ما که نوال بابات بجن جرا زمان کی وسا شد کردن ما شکل دوا شد کردن بدنا با بنداد کردن تشن توپ کردن خورتا دشون تشنمی گوتن yani basıqdan ama güzdavanlı goli zamanı günde usabu. İşte her yeki fakat bana han işte onun İslam'ına. Çünkü filad velatı medamana vakti ki basimbar habu. Akıda de vakta seri bahar da vakti Nevruz da kes sur yek güzel. De hep peçan o dikrin istiye ga o davetin kuluçi akad ga davetin istiye çeleka دكن دسي كاتشكا بوري كاتشكا بدل قانون او فلا ولات ما قلتم اكو ما مسلمان اراضي ما وزير ما واكو ما خاليه خونا مرجاننا اوانا كلمنا او شاد وانا هنك جانا راونا شخو كنا سنجاكي شلون بين بين خميه
يعني حال بقول في الولايات ما بيصابوا يعني عرفوا عادة في الولايات ما مابون تماما أكبونا يعني جوان معنا حتى أبان خلكي كوها جبوي دبي برا شيء من الهبة دابي سرداري ويا دابي زيارته أوجي أكوانا أوجي وقتك وان تاتارا شيكا وان جنگيز شو مغوليستان وقت إشغال كنا ولايات ما أو عرفوا عادة خو كل تريخنا ما ده هشنا وشونه حتى لإيطاليا لتريستا دوی داره امچون بنیاد داره که دیرکی وها هي تماما هری کلید هرگی ناو خود سر نویسن او کلید دکن زنجیری که هم زنه مگو ابیا چیه گمانه خود دو اوکی جاب حز دکن يعني دمنج بوك مراد ما ببا او هاد كن يعني يجي فلا او عادتنا ولا تماشي يعني هدي اخلاق وكل خد خن ولا ما جبوا تماما الاسلام يدور بكن حدبكي اسلام وكبري ما يقول لا اله تو الهات قرعف عنتا تو اخلاقا ترجمه تشك اسقبل لكم الا الله اخذه وهذا ما يقول لا اله الا الله شخو ترجمه القران بيجا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عول طاغوت قال رد بك هي إيمان بك بقلب أنا مثلا بقداحة هون جبوك أو زلال بخم دمستي بنا بشربات أما جبوك أبو زلال أزبخم قالوا تميز بكم هجنوا أبو زلال بردمي قال عرف وعادات وأخلاق جاهلية أبيكو فلانة أجرج يهوديانة أجرج مشركانة أجرج كذا من أودانا أباني هاني قال أمانة تماما ترك بكن هيجا كلترة ما إسلام تام دمدا روني جبوك أم جوان دور أخلاقهم دور كمان أم جوان نفرت بكن وإلا خداد بجاء ومن يتولهم منكم فإنه منهم كيش بدو ثانية وبكا دفا جوان يعني برتالي كيه دفا سبب معاذ الله مروج دين در كما بنرى حاطبي كوريا بالتعاف خد يجي رازي بقى وقتك تبي كوج أصحابي بدريه سيسدو سيدحب بدريه جوانا جي ووقت هجدك وقت رسول الله قد قص فتح مكان كرامتك أبي تشبستك وأبوك تشبستك كرسول الله قصك أبي حضر مكتوب النبيسة بدا زعينة جنك هي دبي ببهرة بدا أمريكا خاخه الويدري بدا سروك مكي مشركة جبوك أقربائي الولد هنا جبوك خاطر أقربائي خو دبا قنجي بوامك أو جي قنجي بأم بكن بلي وخدا وحيد شينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حضرت علي رضي الله تعالى عنه ودحف صحابيين كساحة برا شينا جنكي دبينن وجرد من كان مكتوب ترى دبي ولا مكتوب مراتنا حضرت علي البيت بيلكي في البيت شو اللي تعذيب فيه أيوه يقمش تنابا بنرى محقق ترى هي مكتوب اجنك امام ربي موسى تينا شرايتنا خلاصيتنا رضي مني كزي خذ مني قولي خذ الدواء تينا مكتوب يخونكو شحات بكره بالتعا فلان كسرى مكتوب يخوننا حضرت عمر بن يتنقى خدا زي رازي بدوي رسول الله اذا من سربي منافقه جيك رسول الله دفينا وجه اهل بدريه ومسكينه يعني اهل بدريه خداهم عفوتك تبيكو يعني يا رسول الله ويعفوتك واستغفار جرد جي آيات نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال لي أهل إيمان نيار منو نيار خنك ندوس يعني هم دزير رمى حسكنا بدون وان جاكي إنسان كافر نيار خديه إيكو هرا ودوساني أخبر بك أخلاق وكلتري بقدر تبعاتي وأخلاقي بقدر بجاء والتسويب بك أو نيار خدينا أو جبرة هلك يعني وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم خذ على دفعت شتر زانم تشتهون دزيو أشكر بكن ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل كيش بروا دوستانيا كافرة بك أو شاش مجري حق إن يسقفوكم يكون لكم أعداء أجرك كيسا ونوبك ولا تجنايدكن يعني التجارة كافر مرة بيدوس
یعنی پیشی ترکات به دومزدان پست گاوردان دو سرماسه و قیوسانه وسانه یعنی وانه جبوی قاسی یعنی وقتی که ام اخلاق و کلتر خوب ما بدن ام اخلاق هم بینا با خو هدی اگر فلان اگر یهودیا بن هر یکی در بل دین مت که هدی ام پاشنت که بن اما وقتی ام عرف عادت خو اخلاق خو اسلامی وقتی مشکل امریکا اسلام ایزن دن ناده بشتي اسلام اذن دايا ادبكم ناكم يعني من ابكي هي ترازيكي هي هو سر برداينينا الا باغلي وان هادو اكويا قران وسنه اذن دايا ادبكم ندا ناكم خارناوي معامله تجارتي هر شيء جرك تقولي اسلامي بشتي وها بكاوي اذن خد دفع ببن والا اجلوا سنك تالي كي مازنت هي خد عاقبتها ما بخير وقرينا مبدا شعورك اسلامي بدا ما مجوان اخلاقي كافره يوجد دجمني خدا يباني هاني دجمني خدينا يعني اساس انسان بدين يا خديشي تدي لا تتخذوا عدوي وعدوكم وتكتبيكو يعني خدا رسول الله يعفو يسكا حاتب ديسا خدا عالمي اذن اقناده اذن دوستانيا وان كافران ناده خدا دوی کیسه اون وبه ورا خایم بن ببختن انسانی بی خدا نترستی چه به هذا اخلاقی و کلتوری يعني شاعر امام ربانی مکتوبات وجد به ولا شعر ابتناد به ولا دوست امرا بی دشمن چه دوست دشمن را بی دوست او تبی دوست تما ولا باورناک ليه ايكو وانا هون نياري خدينا انسان بيدين ام اخلاق وان امان خدا بگرين هدي دي بي عمل بكن ام جي اسلامي دور كبن اباي مال مخرج بتالكي مازنت انا ده كوكا ودا باوريت شي تالكي ليش بوك چي نه لازم ام بيشي تدبير اخو بگرن سدا بله مگو پیانگوش خو حرامه بله احتمالی که قسمی که انسان ویا وک oyunu ki listi ki yarışma ki peşbirke ki bxoynin yani evji abraza xo dikevme o ihtimali ki jumla derni çma harame çma peşbir kendine ne haramın belki encamu sonuca ve piyango o listke وها دجواکی ده سرویجم قسمه کی کار خبر بود. اما از اول بیجم تدی سیدا دوی یهودی و خریستیان دوست نکن. من. لسوسیال مدیا تشتکی پر خوشه بود و چچاق هفت خریستیان عیدا قربان عیدا جبوی چلیکه کی ببن ارتاقی چلیکه کی سرجی بکن ویچاقه امجی هندی کی سرجی دکن. انا مثلا ایمج عادت مهن مثلا یهودی خریستیان مکان جامعه دان نمیش ندایا. ویاجی مکان ندیا روزی گرتنه ویاجی مکان نگرتنه قربان سرجی کرنه زکات دادن حجی دکن یعنی عادت ما جوان را اتیجین عادت وان جمرا باشن kültür ama ahlak ama inanç ama یک gene buxay yaşamış bibin hatta tepsine teze çi kumare sedajı levre ev tişti ku meruj halqe top bike o yek tane kazanç bike edin zarar bikin yani eva kumare çi de beraber mesela tarın bıçayı kumar dilizin kağıt dilizin le kahve belki ana لسر çay لسر çay kahve dilizin de valla emçune me kumar ne liz fakat me ser çay liz mal kharabi o viş evci kumare yani tu satranç bilizi tu satranç bilizi evci bıçayı yani be tişteki evci kumare İro hadise ki mediseda de sehab hasb hanen yek boy khade یک جبوی بینیجیاوی یعنی او حسب مرف سوار ببه هر جهاد بکه او جبوی خدایه او حسب که مرف لی سوار ببه قمار بلیزه آت یارشی بکه او جبوی شیطانه یعنی او تشتی که انسان bir kesma خرابی چه دبه برا ببه yani navi milli دبه milli nabe loto دبه iddia دبه فرق ناکه yani benç ab insan benci ki runen bejin de hadi toplayın aranızdan parayı Kur'an çekelim kime çıktıysa. Evacı kumara. Yani çünkü eva bir rıza van emek hırsızlığı yetişedi ki hakkı insan gasp be o gasbe. Jiboy bir enfiyat bejin yani tişte ku maruf pe razı ne be vakta ku kayıp bike zora maruf tara
وقتا کو پره هر زورا مرف طرف را پاری که خواه منع بکه یعنی بچایشی قمار دبه حتی مثلا دفن سیدا نصیحت فقیه خواه کریه چویا فقیه چایخانه وای دومینو دلیزه سیدا جه هرس دبه دبه چه ما تو دلیزی دبه از خلام از جبوی چای مای نالیزم یعنی اموسا وقت ترواز دکن سیدا دبه وقت تجی قیمتلیه يعني وقت تجي هدية خدي تعالى يا جلت وقت قيمتها وقت غج بزانبي أنا إنسان ما يك أمانة لسر ما هنن جاني ما أمانته بعراقي بجغارة بتشتي ناركوتيك مادة ناركوتيك جل أم زرار ندن جاني خواه أفهم أمانة ما يه مالي ما أمانته كسب ما أمانته منك ترى دخابته رويه بلكي 100,000 قزنج ديكه ترى داي عراقي يا بقمار دليزه نفقه زار خد وانتشتا يعني مالجي ترى مالجي امانته جل مريكي مؤمن مريكي مسلمان جل مستيف نبه و زمان جي جبوي ما امانته كي herkes زانه خد تعالى لسر اصل son دخوينه دفه يعني انسان اوي دايه يعني لحسران دايه للضرر دايه çünkü وقتا کو ام نفس تکرین وقتا کو ام حیات خود درباز دکن روز به روز ساعت به ساعت اونا گشتک امانت لسرمه گره که ام فن امانت خوشی ام خودی درکبن یعنی مال امانتی جان امانتی زمان امانتی خودی تعالی دایی ما گره ام قیمت او بزانبن وقتا کو ما درباز کن والله اواز زرار جبوی ما یتری سید القرآن دفی یعنی وقتا کو انسان به مشکل خودی تعالی دفی سرما خودی کی ظلم نفس خودی کی yani avantaj ta insan bu zulma nefsi خودی که yani اینو گشتک مثلا topluma medal Diyarbakır'da Doğu Güneydoğu'ya da گشتک هم kumarbaz zarar ki çedi ve zarar dige ki dige me yani genç me گشتک Iraki ve bukun zarar bir ki çedi be jmez çedi be yani evtiştek o zarar da mali med de canı med de namusa med de dini me hatta dikare em şu muhafaza bakın yani jüy şundadır ka evtine yani reki düntine yani gene merhum muhafaza bakın. Dinam xaberdani da seyda bahsa sosyal medya kir medya civaki dur da carna enek video u ev xoş dertin irod ser medya civaki da video ki heme ve tereki hazır kir temaşeven heja mevani mecid ser ekran dikarin lebin herin yani ev mesela ko em seri haber dedin seviye ki xoşfekame biçuk çe bersivin xoş daye keremkin emne temaşevkin. السلام عليكم نور. عليكم السلام. نور وني احتفالي بصرصالي بكن؟ لا. شما نور؟ لأنه حرام عيدا في الله. حرام عيدا في الله ما ونشني ونا في الله نه؟ لا. ونشنا؟ مسلمان. مسلمان ما في الله تشد بيجن؟ في الله تبيجن عيسى لا يخديع. أيوة ومسلمان تشد بيجن؟ مسلمان تبين قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. نور أنا هنك تبعزي من صرصالي تهرة؟ لا. شما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيوة شو معنى بيشتغلي هي؟ جنابة أم بقى خلقتكن أم بقى خدي تعالى نكين. ويسعد خوش لي مال. هذا بهيله. هذا بهيله فقط هم بيجي بيجن تدي صحبت ووعظ ما شما اتكيناكن. يعني سخنتي ما أفاية. للتوبلومي دا مثلا إيرو للتوبلومي دا مجمع رسالة زاروزي شيء من نامد ناكن يعني مالي قدا yetkisizin etkisizin yani Amerika ezcarcar dibinem dibe hocam emper sohbet edekin emper vaaz edin o em etki ama çi nabe valla vakta ko em bulaşmış haramı bibin sohbet şey etki nake yani kalokil şey etki nake ezboy malbata via duhazım yani insanın me vakta ko zarozi şey khura dve van tishta harame bra mesela melik dve Iraki ne başı dve Iraki ne harame güneye eyvallah rastı fakat dolaba ve diki Iraki tedahiye evaciye dve vallahi bir hediye atiye yaji melik dve ya piyango harame o teciba vida denari piyango çeydi be yani bu van tishta söylem ve eylem gerek bina hafdu be
جبوی رجام اوایه یعنی یک belki tekrare hakikaten dinime em gele kıymeta dini xwe bizanibin. Yani vi çağı hane da li dünyayê da İslamiyet ji bo insani umut ki mezine. Yani çünkü kurtuluş e. İro li Garbê da herkes ji bo İslamiyetê li yarişê daye İslamiyet incelemiştik. O hakikaten İslamiyet li Garbê da nû dibe yani hêşin dibe, zêde dibe. Em kıymeta dinê xwe bizanibin. Dünya ev tiştê ku zirar dide dînê me, ev tiştê ku zirar dide inanca me gere emparîkî xwe jê muhafize bikin, emparîkî düşünmüş bin ya eva ji bo çi çê dibe xêr e. Yani mesela îro li memleketa me da eğer uyuşturucu zêde çêbiyese, eğer Iraqî zêde hatiye firotanse, eğer cigare hatiye zêde hatiye firotanse ya jî eva sersalê da van tişta reklam dibe ucuzî çê dibe yani erzanî çê dibe ya ji bo çi eva yani eva ji bo çi çê dikin yani gelen merov van tişta hakikaten parîkî düşünmüş bibe valla emtisa bêjin yani cennet ve cehennem deste insanla daye seyda tedi yani khazım seyda yani ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في قوله تعالى يعني هون شبكنسه قوله تعالى محقق حسابوي ودبينه يعني قد عادل حساب دبينه جبوي ها اواجه او انسانكو مبتلا بيه يعني مثلا قمارجي روحانجي يعني نخواشي كي مزنه حتى جبوي قمارجي انا تداوي çedikن جبوی اینترنت تداوی چه دکن جبوی جغاره تداوی چه دکن جبوی آلکول تداوی چه دکن و نخواشی که مزنه وقتا که مبتلای و نخواشی جی اقربای ما خاطنه چه کردن جبوی وان جی حتی جی دست ما بگیره ام ری نشان وان بدن یعنی ری تداوی ام نشان وان بدن ری معنویت ام نشان وان بدن فقط وی ام نت ببیجن وقتا پیغمبر علیه الصلاة و السلام داشی Irakî dihat ve xwarin, şerab dihat ve xwarin bi irada xwe insan terk kir. Yani sahabe got haram e wexta ku ew ayet nazil bû got haram e terk kirin. Yani tedaviya en mezin yine inanmışî xwe bibe, iman çê bibe. Qumar jî yani ez nikarim xweş ez nikarim civan tişta destê xwe berdim. Tu Müslüman get berdî. Yani inanç hepsek ne tüperdi. Hoca ez nikarim Irak'ya berdim. Ola ez büme kiş, ez büme berdoş, ez büme bağımlı. Ka yani imkana metine na. Her tiş imkana ve heye bira inanç hebe, bira iman hebe, bira itikat hebe. Beli muhakkak. Seyda min dida qime ma. Beli. Çen gotini xubejim em bqadin inşallah. Em tevsiyel bira xudkin eko cebi vandana bira bqatinin. Bilete. Bira söz benim xudara محتانها بیادبی کریه من نظامی از پشمان از جناب بیادبی قاشم تناق داری توبه بکریه يعني حتى رجوا أبوا نية أكرن يا حتى رحنا غرغرة داری توبه بکریه اش خودم مرزو توبه بکه چه تره كده زراري بقرا كاره آنها امکان هنکم مسلمان هشی قبضن سر خود ترک انسان خراب بکن حوالی وانه کم تشویق وانشان ترکوان انسان بکن گرک حتی که المرء مع من احب انسان خود حسکروک خورایه المرء على دين خليله انسان سر دين دوست خويه فلينظر احدكم من يخالل كي يجوا ابن هره بكره دوستانيت که حوالی کیون او بگره راحشته جبو ابيت هلكا هانه جبو كو اگر مرو انسان خراب را حوال بگره حتی ترجوان خرابا نكي زيتري شيطان جني شيطان انسي يعني او تشويخ که قرآن به شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يعني شيطان خبر ده اساسا او شيطان جني بفكر ده قلبي انسان وتخيل اجراءاته وكا يهوديه وكا هنيك حوالوان اوان هان تخريبات بكن تبي هبدو جبوك جمعيات اسلام الدور بكن اخلاق اسلام الدور بكن وتبي من يزنج جهنم تبي هبدو يعني جا برای ما برای هش خودن سر خود نسل خوش مخاطبن
سبی خو مقاتبن لأهل خو مقاتبن حوال خراب تکوان بکن وان خورتاب بکن حوال خورتی قنجی بریا باش بسیم بوان را حوالی بدن کرن ایک چم پیرا توپی لیزا ایک چم پیرا هر جدا دوام برا ترک انسان خراب بدن کرن جبو کشبان اخلاق جاهلی غیر اسلامی دور کبن و اسلامی وان بدن او کرن و الا اگر کن نکن زحمتها يعني چونکه هجوم خدا علی کار خورده زمان ما به یعنی هجوم کفرش هر عالی دهنه ایمانه که تام سالم قوی نبه نکنم مدافع وان اشتهان تمامی بکه هجوم کفر تمام امکان خودی رو هجوم میشه وقت دجالیتی است ویژه هر عالی دا فقر پیشتنه کدا چی تکبی فقر که میجا جوی قاسی لازم من لأهل خو مقاتبا خدا عالم بحق اسم اعظم وحرمات القرآن مع البيان الشر الشيطان الجني وإنسي ما ومسلمانه وتماشبان ما محافظة بك آمين فتنة آخر زمان ما محافظة بك نسل ما بقرينا نسلك متقي وصالح والبي والبي كتاب السنة هرن ترك الرياضات البك آمين خدا جوار زيبه سيدا من وحدتين قياسر شبراتن يحيى وقرسر شبراتن سيدا تماشاهان نیجام هاتن داویه برنامه خو حتی هفته یکتن ببینن خیر و خوشی دا امانت خدا